Utaaramu mwero wa urigitani wa higo gukorwo gikinyanirio thibitari-ini wa Moi wa Kibaki mwena wa Othaya na urutetwo thibitari-ini wa Kenyatta guko Nairobi. Fistula ni inandungangwa tu shindano, inatoa damu na ikimaliza inashikiliwa hivi kwa njia ya kuzingatia usafi, na huyo mgonjwa atakuwa na magonjwa nyingi yenye inaweza husiana na damu. Arigitani marauga ati urigitani uyu ni urahuthiria murwaru kigiriko kia mwiri na meciria ukirigithania na njira ingi cia guthambia thakame iria ikoragwo ikihuthika. Ni gukorwo ndikoragwo na infection. Most of patient aria makoragwo na catheter ni makoragwo na infection muno ni undu wa catheter yo kuingiria infection. Arigitani no maratugeria urigitani uyu mweru makiuga ni ureheria murwaru mogwati-ini makiria ma mashini kwaga kuruta wira uria kwagiriire. Catheter ni problem ne ko block ngachoko ninge mwena uyu eno no block igekirwe ni ngia ha kianda no eno kuma hindi yo ndira kona problem. Ona kuri uguo ataramu origitani manyitereire ati utaramu uyu kinyagerio arwaru aria matakiritie irugo ria kana ria murimu uyu. But it can be associated with some chances of failure to mature kama mgonjwa hataweza kufanyisa zoezi ya kutosha, ama kama bado hatakunywa dawa ya sukari vizuri na dawa ya pressure, sometimes inaweza kosa kumachua. Jerifotera Inooro TV, Jetago Mogai wa Mwaura.